Кайгылы хәбәр. Якын дустыбыз, бар дөнья татарларына яхшы таныш. Халкыбызның затлы, зыялы улы, Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, Чувашия Республикасы Комсомол районындагы сәнгать мәктәбе директоры, Чувашстан Республикасы татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе, Чувашстан Республикасының милли эшләр буенча совет әгъзасы, Урмай Зәлидә төрки дөньяның традицион мәдәнияте халыкара фестивале директоры Фәрит Гыйбаддинов вафат. Гыйбаддинов Фәрит Абдулла улы 1959 елның 1 ноябрендә Чувашстанның Комсомол районы Урмай авылында туа. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укый, мәдәният өлкәсендә эшли. 25 ел үткәрелгән Урмай моңы татар яшьләре җыры фестивален, Арт Мәдхия төбәкара фольклор фестивален оештыручы. Чувашия һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Без сезгә Фәрит Гыйбаддиновның 2019 елның ноябрендә узган 60 яшьлек юбилей кичәсеннән репортажны кабатлап күрсәтербез. Барлык якыннары, туганнары, дуслары татар халкының авыр кайгысын уртаклашабыз. Урының җәннәттә булсын, Фәрит. Milletinin yaşayış rəvişini ilgi itib Çuvaşistan tatarların kürsətəbiz. Onların lideri, çın lideri bugün üzerinin yubileyin bilgiligi, Kazanda bilgili. Bunsı da büyük ihtibarga layık. Çünkü bunda kilip ütkəri için de büyük kiş kirek, hem birdemlik kirek. Onlarda bu birdemlik var, onlara uğuşlar kilidir. Anın şekilli kişilerin buluğu milletimiz için bir cevher, bir bizning şunday bir kıymetimiz dip aytırga mümkün. Ferit Efendi şekilli kişiler kübrak disaydı. Mine Ferit diyuge bizge Mişeren Samuel göz alına kele. Mişerler diyuge mena Ferit göz alına kele. Her vakta da menardan her vakta örnek alam. Kişi bile aralaşu boyunca, kolektiv toplağı boyunca, uyuşturucu boyunca. Agar bu fırsattan faydalanmak birinciden tazalık, tinchlik, aile ve hatta işlerinde unuşlar kadar tilep kalabız. Ol bizden büyük zor örnek. Ул сәхнәгә куйган Кәрәбән сарай, ул чагылдырган туйлалары, ул чагылдырган авыл кичләре, ул чагылдырган сабан туйлалары, менә барсы да фольклор итеп Фәрит шуларны сәхнәгә күтәрде. Һәм ул халкыбызның менә үткәне белән бүгенгесен тоташтырды. Менә моның өчен дә Фәриткә баш ярга кирәк. Монда мен сиздем халкымның үземә булган мәхәббәтен, монардан да зур бәя булу мөмкинмесең. Шуңа күрә миңа bugün bir rahat. Şuşu derecəyə erişdiniz. Kimlərə rəhmət etirsiniz? Min rəhmətini aytasım ki, Allah Teala'ya hem de üzümün eniyime nasıl yoga çıkardığını aytdı. Min di rəhmət di atana mina şunday yer bala kaldırgan. Tırmışımda yığıntı yasadı birinçilerden bu üzümün anam. Hem de indi min bakitli tağın tam bir kadın kızlar. Yanımdaki benim tırmış ipdaşım Bagizeme. Allah'ın rahmeti olsun dünyaya. Eni bile etige şimdi malay tuldurganga, dünyaya getirgenge. Eti bizim büyük asıl kişi. Biz eti bilen eniden örnek gayle bularak alardan. Her biri bizim gaylesi hazır var. Alardan örnek alıp yaşayız. Min kilim bularak da büyük gururlanan bu gayle bilen. Babayını bir kere tam. Biz büyük bəxtli etinin balaları bulunga. Eti minəş, imенно bizim eti gibi bulurga tiyişdir deyib